Pozdrav ekipa, dobar dan, Bog je uspio. Bog Dragane. Malo danas drugačije sjedimo, zato što je vrijeme za... Challenge. Broj, koji već challenge po redu? Treći? Da. Ali ovaj će biti topak, kao što vidite, sjedimo jedan nasuprot drugog. Nema propisivanja. Joj, bit će svega. A i zbog epidemioloških mjera, evo, skoro smo na 1,5 m za vas sa crno-bijelim televizorima, vi koji imate televizore obojite nešto malo manje od 1,5 m. Da, ovi sa 190 cm televizorima imat ćemo jako veliku udaljenost. Jako. Vi koji gledate nas na mobitelima, to će vam neće izgledati kao 1,5 m. Će centimetar i pol. Do 2. No dobro. Šta ćemo mi, Dragane, danas raditi? Mi smo rekli da ćemo... Danas ćemo se natjecati. Da, napravit ćemo, znači, daljinski upravljač. Nastavljamo s onim daljinskim upravljačem koji smo zadnji put radili. I u biti ćemo napraviti to da ćemo moći skretati naš robot i lijevo i desno, ići napred i ići nazad. I kad to napravimo, imat ćemo jedan poligon po kojem ćemo se voziti. Odnosno točnije utrkivati. Ti sa svojom brzinom jedan, ja ne znam s kim se ti uopće možeš utrkivati. Mislim, ova moja mala muhica, ona će ići kao... Ako ju uspijem isprogramirati, naravno. No dobro, ajmo ovako. Znači, ako se sjećate prošli put, u prošloj emisiji napravili smo daljinski gdje smo s jednim mikrobitom upravljali robotska kolica, tako da pritiskom na jedno tipkalo kolica su išla naprijed, pritiskom na tipkalo B kolica su išla nazad i kad pritisnemo oba dva tipkala, ona su stala. Danas ćemo to malo iskoristiti, još neke dodatne senzore koje imamo u mikrobitu, a to je žiroskop. U stvari mikrobit može prepoznati da li je nagnut lijevo, desno, naprijed, nazad ili okrenut naopako. Pa ćemo u stvari napraviti daljinski kod kojeg kad nagnemo mikrobit na lijevu stranu, kolica će skretati lijevo. A koji ćemo to raditi? Desni. Bravo, Josipe. A kad nagnemo na lijevu stranu, koji ćemo to raditi? Desni. O, prati, dobro je. Mislim, logično je. Da, a kad nagne na desnu stranu? Lijevi. Umoran sam, ali pratim. Ne možete ga iznati. Mislim, ovo je sad već 11. emisija. Moram si pripremiti nekad. Da, mislio je. Previše je tulumarija poslije ove jubilarne 10. Sav puno oduševljenja, entuzijazma. Krenuli smo u 11. emisiju, jer sljedećih nekoliko puta stalno ćemo raditi nekakva natjecanja, jer bolji mora pobijediti, naravno. A da bi pobjedili, morate biti prvi. Vrlo jednostavno. Da, jasno. Dobro, znamo sve. Imamo dva modela robotskih kolica, jedan složen od konstrukcije Fisherovih elemenata i Didakta Čakovec IOF5, jedno malo sučelje za povezivanje. Ovo je DF robot, stigao, ja mislim, i čak iz Kine, daleke, nije iz Čakovca. A nije iz Čakovca? Ne. Kockice su, kad govorimo samo o ovoj pločici, ja sam jako zadovoljan s tom pločicom i to je definitivno jedan super naš domaći proizvod. Ali krenimo se mi natjecati da vidimo ko je umorniji. Hoćemo mi uopće komentirati sad što ćemo tu raditi ili ćemo baciti nekakvu muziku? Pa može glazba. Šta ćemo? Miki Milane? Ne, nećemo te ni pismom zvati. Sigurno će biti neka lagana elektro, tako je. Kako elektro etno nešto. Pišem pismo. Ne, nećemo. Pišem pismo, tinta mi se proli. Da. Može meni jedna podloška za Miša? Pa ja ti predlažem iz današnjeg izbora možda Meridijane. Bravo, Meridijane za sve one koje vole geografiju. I putovanja. Preporučamo, pročitajte koji broj Meridijana, jako su dobri. Može, daj mi ove s Malte. Malta, otočna država, samo da vidim kako Malta funkcionira. Miševi na Malti funkcioniraju savršeno. Ima miševa na Malti, znači. I još prije nego što krenemo, danas je srijeda, danas kad je premijerna ova emisija, kreće 63. natjecanje mladih tehničara. Nažalost, evo još drugu godinu svi mladi tehničari
su online na državnom natjecanju, ali svima želimo ova sljedeća 3 dana puno sreće, neka oni najbolji pobjede i nadam se da do godine idemo na državno uživo. Gdje će biti državno, se zna? Pa ove godine je trebalo biti u Primoštenu, ali ipak neće biti u Primoštenu nego u našim školskim učionicama. Podrška ekipi iz Novske, imamo 3 predstavnika na državnom, u graditeljstvu, u robotici i u automatici, a o tome nešto više kad se vidimo neki drugi put. U svakom slučaju, svima koji se natječu iz tehničke kulture u svim područjima od 5. do 8. razreda, sretno ovaj tjedan. Dragane. Molim Josipe. 2 brzinska za tebe. Može, prvo. Batman ili Superman? Superman. Predugo si razmišljao. Tehnički ili fizika? Tehnički. A fizika ništa? Pa gle, ja moram priznat Bok Majo. Bok Majo. Ja moram priznat da nije mi baš nešto fizika išla, ali sam uvijek bio dobar fizički radnik. Fizički radnik. To sam čuo, da. To sam čuo, da je tebe uvijek dobro imati na miješalici. Da, ja sam ti dobar za miješalicu, ne znam brojati, tako da sigurno ćeš imati dobar beton. Super. Ok. Idemo. Još ti pusti glazbu tu? Može. Dobro, ok, hvala. Znači, klasika, odlazimo na stranicu Make Code Microbit, novi projekt, utrka kolica, ja ga zovemo, ti zove kako hoćeš, a ti sad radiš što želiš. Kako ću ja on njima objasniti, ako tebi ne moram šapati? Vidi ga, on samo šuti i prepisuje, dobro. Moja ekipa sa McQueenom, mislim, mi znamo što radimo. Dobro. Ok, da vas podsjetim da skinete si onaj dodatak za McQueen ukoliko niste. Naravno. Dobro. Vidit će se s ekrana. Koje boje ovaj ekran imaš? Ja, bijele. Čekaj, ja moram promijeniti. Dok ti promijeniš, ja ću probat skinuti. Green screen, idemo sad u jednom, a nije mi baš nešto green screen. Nije green, black je bolji. Idemo promjena. Evo ga. Crni ekran, moj ekran, dobar dan, dobrodošli u 11. epizodu Mikrokovidića. Fisher protiv McQueena. Dobrodošli. Šta radimo mi danas? Ubi me, radimo daljinski. Kako to treba ići, jel ti znaš? Pa dok ti radiš, ja ću ti objašnjavat, vraže. Ja mislim da prvo trebali staviti grupu onu nekakvu. Koji ćeš biti broj? Isti koji ti, tako da te zafrkam sa svojim. Dobro, ja sam BB. Dobro. Još me zanima hoćemo li biti ista grupa. TNT. Da. Šta radimo mi danas? Danas radimo daljinski, da. Znači ovako, samo ću reći prvu naredbu. Kad ga nagnem na lijevo, reći ću mu pokaži strelicu da si nagnut u lijevo, a to nam je vest. I pošalji broj, odemo u radio send number, pošalji broj 1. Evo ga, i sad ja kad odem ovdje, on to. Dobro, imam i dalje da dupliciramo tu Josip, skroz zabrinut nešto. Josip, što si zabrinut? Ja, nisam. Nemoj biti zabrinut, pa sve će biti u redu. Znaš šta, dobro da imam ove meridijane pa znam gdje mi je vest i gdje mi je ist. To mi je bilo kad sam, znači da držamo ovdje, to, bravo. Onda ćemo ga duplicirati, pa ćemo mu reći. Ali koliko vidi može pokazivati Southwest, Southeast. Može on svaš pokazivati, on ti može, on ti je super moćan alat. On je baš ono, super. Ono ludilo. Fakat. Kak se kaže na engleskom? Možete. Čekaj se na ovo. Kad je log up, on će biti nazad. Down.
Ja baš si zabavan danas, toliko puno pričaš da ne mogu doći do riječi. Ja, ali ja ti ne znam nikad pričati i raditi. Mislim, ja nisam multifunkcionalan. Pa nisam Ja sad ti mene zapričavaš i mislim, ja sad tu ništa ne radim u stvari. Čekaj, ali zašto ne kužim? Zato jer ja kad pričam, moj drugi dio mozga koji bi trebao ovo raditi se isključi. A znaš, prednosti što ja nemam mozak, tako da meni to apsolutno sve. Pa moraš imati da bi nešto radio s njim. A dobro. Nisi sad ti tu voliš pričat. Ja znam da si ti složio sebi finu frizuricu danas i čak se okrenuo da vidite njegov razdeljak lijepi. A Josip je sjeo tako da se vidi njegov osmijeh. Baš smo se krenuli danas častiti. Čekaj, Nord. Tek smo počeli. South. Šta? South. Znaš šta je South? Nije isto sigurno. Da vidimo sad. Naprijed. Nord je sjever, jel da? Je. Kako sam ja spor danas. Koji da srijeda? Baš smo danas zabavni, klika. Jako. Rekli smo East. Ja, znaš koja može sad pjesma? Koja? Jel ne smijemo stavljati ove koje imaju copyright na sebi? Aha, a može sam, možda 29 sekundi. A možda malo manje. Može. 10 sekundi da. Go West. To su ovi, kak se zovu? Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, tako. Ide mi pop kultura bolje nego COVID. Ovaj mikrobit. Mikro-covidić. Jesi gotov? Ja sam gotov. Gotov? Šalim se. Ja cijelo vrijeme sebi tu u biti preslagujem ove elemente i smanjujem si sad ekran da mi sve stane u stvari. Tako, to ti je dobra odluka. Znam. Input. Da vidimo. Ne sjetim se duplicirat, vidiš, i onda... Čekaj, je li to dozvoljeno u natjecanju? Što smo rekli? Logo up. Logo up je North. 30. Kriva naredba. Nije, vidiš kako? South je jug, vidiš. Receive number, čovječe. Jesi zezno? Znaš kako sam sad skoro izgubio od To tebe. vjerojatno nije ni blizu ono kako ću si ja zeznut, ali dobro. Ja mislim da bi bilo u redu pomoći Josipu. Pomoć meni? Pa da, treba pomoći. Pa nudiš. Ne još. Šta smo rekli? Jedinica. Kad ide u lijevo, koji radi motor? Desno. Hvala ti. A mislim, kad ti moraš razmišljati na taj način, ja u svome Queenu samo izaberem turn right. Ali trebaš... Turn left. To je za ove koji znaju lijevo i desno, ja ne znam baš najbolje lijevo i desno, pa onda... A dobro, ti ne znaš na lijevo i desno, ja ne znam na semafor, recimo. To smo dokazali zadnjoj emisiji. A čekaj, to ono kad si u Zadru polagao. Da. Znaš šta, ali ja ću tebi reći, sad sam tu stavio na ovom semaforu. I? Pa žuto svijetli poslije crvenog. A žuto i crveno zajedno svijetle. Bolje da šutim. Idemo dalje. Ja ne kužim. Ja se provezem kroz taj semafor, najnormalnije. I šta sad? I znam kad treba, kužiš, i ja Joj, dobro, isićemo ovo. Nemoj sjeći, ovo je baš zakon. Filozofija by Faber. Znaš šta ću, pitaću ovog Markića. Pitaj susjeda Markića, on sigurno zna. Joj, zašto se sad to čuje? Ma ne, pa muzika će trebati, ovo se uopće u stvari neće čuti. Samo će se vidjeti kako otvaramo usta. Da. Zaboravljaš ko uređuje video, tako da. Tvoju grešku ću sve jednu naći, ali svoju... Ja sam se sebi toliko smanjio da više ništa ne vidim. Hoće vidjeti naši pratitelji. Ja ću to sve uvećati. Hoćeš? Da.
Šta smo rekli? 2. Fu. To je ovaj. Dobro. 3. Naprijed. Go. Ja ću staviti malo veću brzinu, tako da budem brži od njega. On to ne može. 180. Oooo, će bez vozičke. 4. Rikver. Nazad. A imamo rikverc? Ne, imamo nazad. Nemamo rikverc. Imamo nazad. Kako ćeš kad izlastiš sa staze, kako će se vratiti? Ok, zemlja je okrugla i ako dovoljno daleko voziš, doćeš... Ali ako dovoljno daleko doveziš, možda vidiš lik i dijelo Bill Gatesa. Da, ako budete dovoljno dobri, sigurno ćete vidjeti štrumfove, rekao bi šprajica. Ajmo dalje. Ja sam od uvijek htio da mi se javi. Ko, šprajica? Pa ne, Bill Gates, on je onako jedan od bitnih ličnosti. Nešto je loše, daj neku glazbu, promijeni, ovo je toliko... Ali ne čuješ ovo što svira cijelo vrijeme? Malo jače nek, ovo me malo uspavljuje. Jesam ti zakomplicirao život? Sad razmišljam o kojoj ću glazbi. On button... Ja mislim da sam napravio. Stvarno, kako si ti dobar dečko? A moramo i stati, jel da? Da, kažu da je nekad dobro i stati. Pogotovo na semaforu. Nekad je dobro i stati, pa ću ubaciti tu isto naredbu. Kad se stisne A plus B. A to će biti X, jel? DC ili Marvel? Dakle, gledao unuk kung fu filmove. Dobro. I sad, tu znaš ovo, ovaj stalno ovako blokira ruke, Johnny je bako, ajde gledaj prste vuči, a nemoj djete, ajde bako, molim te, da ti pokažem blokadu. Kaže baka, ba je sigurno, ba jesam. I on baka, znači, ovo baka. To zna. A loše vic, to izdrži. Nema veze. Ma šta nema veze, sad ćeš isto... Znaš, ali sad neće djeca vidjeti to, moraš im... Ne, to režemo. Ne mogu djeca vidjeti to. Nemojte to probavati sa svojim bakama. Da. Bake su odrasle u kung fu filmove. Jesam ja sad ovo poslao na mikrobit. Šta? Ti već šalješ. Što šaljem? Na mikrobit. Koga? Naredbe. Ma to ste čini čovječe. Šta je s tom? Pa nisam ja toliko već. Znaš šta malo nezgodno ova kamera sa strane, onda moram stvarno se okretiti i pogledati jel ove zadnje klupe ne prepisuju i takve stvari, znaš. Veliki je ovo program. Misliš? Ja vidiš da ne ide onak. Ta-da! Ta-da! Sad sačekaj još trenutak. Dobro, dok ja čekam trenutak, evo ja ću to sad malo tu posložiti na ekranu i probati objasniti što sam ja to napravio. Mogu li?
Možeš. Hvala ti. Do tada ću ja probat svoj, jel radi? Može. Pa ću onda svoj objasniti. Može. Ne znam, hoće uopće biti potrebe nakon njegovog objašnjenja. Mislim da će tek onda biti potrebno, ali dobro. Mislim, onda bi u tom slučaju možda bilo bolje da prvi ja objasnim, a onda ti objasniš nakon mene. Aha, da ja na teži način objasnim. Ne, ja na neshvatljiv način objasnim. Ne, ajde dok ti tu sebi isprošao. Znači ovako, u samom početku, na početku stavio sam da mi je grupa 12 i svi pinovi su mi na nuli, znači da ne bi slučajno kolica se kretala. Ako je pritisnuto tipkolo A plus B, tada šalje nulu. Kad primi drugi mikrobit nulu, svi motori su isključeni. Kad nagnem kolica u lijevo, pokazuje strelicu West i šalje broj 1. Kad pošalje broj 1, radi mi samo desni motor naprijed, odnosno na pin 16 mini jedinica. Za desno pokazuje istok, odnosno ist, šalje broj 2. Kad primi broj 2, radi samo pin 14, odnosno lijevi motor, pa onda skreće na ovu stranu. Kad nagnem prema naprijed, šalje broj 3, kad je primio 3, kolica idu naprijed jer su 14 i 16 na jedinici, a kad ga spustim, odnosno dignem u zrak, odnosno log up, stavim dolje, onda šalje 4 i tada idu pin 13 i pin 15, odnosno kolica se voze nazad. Pa evo ja ću svoja kolica još jedan put probati. Tamo imam prostora. Nazad. Stop. Dobro je. Radi. Skužio sam u čemu mi je problem bio. Srećom pa se ne vidiš. Logo down, da. Logo down. U tom slučaju ide 30 i on ide up. Ovo logo up je not 40. To je to. Pa šta ima Josip? Evo, patim se. Jesi ti gotov? Pa da. Nisam se pripremio za danas. Vozim na starim baterijama, praznim baterijama. Ali dobro, sve isprike samo... Ne vrijedi se ispričavati. Ne. Treba stisniti zube i odraditi. Tako je, stisni zube i odradi. Wow. Kako lijepo svijetli. Skreni! Gle, moj ima time lag isto. Znači sekunda treba da dođe informacija do njega. Ne znaš koji ti je još problem? Gume ti nisu dobro okrenuti, ova ti guma naopako okrenuta. Dobro, da, desit će se veća potrošnja. Da. Baterija. Da. Možda bi trebao ići kod vulkanizera s njim. Može, da. Ali znaš šta, jel mi imamo kakav naš poligon i to? Pa ajmo baci neke reklame dok mi Pa nemamo sponzora nikakvih. Čekaj, još uvijek nemamo sponzora. Pa evo 11. epizoda i nemamo sponzora. Šta ćemo mi s time? Pa ja ne mogu vjerovati. Da uopće tražimo sponzora, pokrovitelja, pa da ubacimo reklame dok radimo neke druge stvari, jel? Ili... jel treba nekom da vam platimo da stavimo YouTube, a? Ponovno, ako hoćete, evo, nije problem. Da. Ma ne trebaju nam sponzori, mi smo dovoljno samostalni, imamo savršenu opremu, ništa nam ne treba. Samo daj mi kave. Može, ćemo pozvati. Nećemo, to ćemo sljedeći, znam šta radimo sljedeći put. Zovemo gazdu Birtije da dođu u goste. Ne, nego ćemo napraviti stazu da robot sam ode po cugu. Morat ćemo kupiti mnogo baterija. On sam nek ode naručit.
Ne treba donijeti. To je to. Da, vidiš. Dobro, šta sad, radimo stazu? Radimo stazu. Ajmo stazu, ovo se danas odlučilo pravo. Da. Evo i noć će, slušaj, sova. Gotovo je. Gasi svjetlo. Naša vrhunska staza sastoji se od nekoliko prepreka. Robotići će krenuti s ove linije na ulasku u igraonicu i onda kreću. Kod prvog kamiončića slikovnice će proći s lijeve strane, zakrenut se i prilikom dolaska kod vatrogasaca s njihove desne strane će morati proći također i u ovom smjeru pored lijeve strane traktora i sa finišem ispod naopako okrenute patkice. Ko prvi prođe, on je pobjednik. Opa, i tvoje brzo. A moje na 180. Evo, s one strane možeš proći. Da to ovako radim. Ne! Ovo su sad već oni killer boxi. Krivi smjer. Evo će biti fotofiniš. Aha. Yes! To je to! Dobro. Evo, draga ekipa, kao što vidite, naopaka patkica je u pobjedničkim rukama. McQueen je pobjedio. Lakostu sam ja osvojio. Ništa, čestitam još jedan put na izvrsne pobjedi. Neko dobro programira, ali neko je dobar pilot. vozi. Evo, pilot, čestitam još jedan put. Šta ćemo sljedeći put raditi? Sljedeći put te moram pobijediti, ovo mi je sad baš ono suza u oku. A čekaj, pa nećemo opet challenge nekakve. A ne. Gdje ću naučiti ovaj put, sljedeći put. Misliš? Ne mogu stalno gledati mene kak tebe pobjeđujem. Aha, onda ćemo gledati kak ja nekoga učim nešto. Pa da. Aha, dobro, može to. Neka to bude iznenađenje, vidimo se za 7 dana, pozdrav. Vidimo se, ekipa, Bog Dragane, Pozdrav. pozdrav.